Шкул зенже тада ажасла жезенже абатланухаге выдамран 20% юзе. Солдави инфляции тада социалы пәлдері шляба чимеш хаге хубарны. Чувашкин рив варенди учреждение зенже абатланухакне егибенде вун закрымыш улдан баюстермень. Вол федерация надолжи дорихенже хулазен еженже чипы жекки. Школ зенже ыйдым иртерне гышын ашамыжы абатлану хаге юснебе кележище. Анжақта унда межи тенге хабардасыне палыртман. Пирен репортер Елизавета Цветкова шене хула микрорайонды утмал билекме шкулда пулза гурджа. Ашамыжы бегурза галачры. Пәлі жүрденже абат пағалықне хаклары. Елена Алексеева пәлі жүрденжі абат пағалы хебе қызықланзақтырад. Терез абатлану, ширіп сывлық негізі пулныне, еге ажа амыжы негамран лайық плейд. Паян шкулды абат пағалығы она тивіштерджі. Абаджы пиде тутла, мана пиде келешірі. Шагымбек тутла абат пулдыр дезен, абат хакне үстерме сине дебебе. Мінжін дезен абаджы норма зембе пулдыр дезен, тада тутла узылы пулдыр. Шкулды тутлықлы абатлану ажазен сывлық шайне де үстерет. Үзеген организм вали менюна терлі енлі шимеш кертмелі. Утмобилік мүшкулда абат шимеш пағалықне пызық тимлі ғойрашы. Кунда чувашин рет узағылараган продукция ытларақ кымылашы. Уренчень, ытла, юратни ман, борщ, макаронсем, тогда котлет. Очень вкусно накормят, всегда все съедаю, если честно. Вкуснее, чем дома? Ну, как сказать, одинаково, особой разницы нет. Шкулды абат тутлыда паха булныне эбирде курса анендемір. Паянге менюра кубыстаран дуна салат, улма дүнебе котлет, борщ, игедадық шығыр, тада компот. Оның хаге утмыл денге. Кешен классын жевренеген зембали ирги абат хаге пыргунра ширинбелік тенге, кындырлахи утмылбелік тенге бетанлажы. Пиллік вунбірміш классын жевренеген зембали ирги абат вадыр денге буле, кындырлахи шитмелеге тенге. Ажа задынже пулна пыргун хаге малашне ашамы жын шырвадыр загыр денге кайзаларе. Шубашкарды варене учреждение зенже шербине ажана вари абат падевиштереші. Мызенжен шиджибин ажа шымылық паузы гурать. На льготное питание в 2022 году. Шымылық паузы гурза игибинде ширемеке мүшулда Шубашкар хула бюджетин жень алла 2 миллион тенге пықсағы варна. Шкулзем вали ширим 7 миллион, ача сачызем вали ширим билик миллион. Абат хаге юснимай хыснара хушма укша пықса хваратпыр. Шкулзенже шымылықпа сузыр ачазем, сахал тубышлада да евырлыха керзе юкнешем езем. Ача сачызенже патшалық пулыжывбе улды категория узы гурать. Вери абат ыйдыве яланах тимлехре. Чувашень пучлыхень пужарывебе, нумая жалы сағал тубышлы шемгери ажаземде шкулда тюлев зарабатланаща. Теп хулара кушымылықпа шичралла ажаузы гурать. Республика Гларум Вали Елизавета Цветкова, Николай Скворцов.